Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар. Бүгүн 16 декабрь 2020 жыл. Сиздер суранган дасторкондорду тартып көргөзөм. Дасторкон сүлгүлөрдү канчадан балары? Туркиябы? Гречкалар бар. Алар 700 сомдон, алар бар 750дан. Алар 900 сом. Эмеңиз барбы? Узун палкаңыз колуңуз менен кыйналбай. Палкаңыз менен көрсөтсөңүз. Метрин да кошуп айтыңыз, а? Bunlar razmerler 2.20'ga 1.60. Buna 1.300 somdan. Buna bilir buna. Kança bilir? 10 ışıkta bola. Tekime 200'dan. Dasturxonlar qanchadan ekan o'g'lim? 30 milyondan. 1.600'dan. O'g'lim? 80 som. 600. Yerden var bunlar. Hazır. Bunlar da gitseniz. Bunlar arzanları. 250 somdan. Buna 200 som. O belkiler 180 som. Bunlar kança? Bunlar 700 somdan. 700. Bunlar 450 som. Bunlar 300 som. 250 som. Bunlar da dasturkondor, ha? Dasturxonlar. Kança? Bunlar 1000 som, 1300, 1800, 1600. Урматтуу катталуучулар, дүйн баасын айтып атат сатуучу. Ya, saçığı var. Кайсы? Мыналар, э? Жана коробкадагы. Коробочка. Бул жактан баштайлы. Лен. Анда кетирсин. Алуучу бар экен. Bunlar uşu 2.20'ga 1.60. Лен, а? Ona 1.600 somluk lyon. Bunlar arzan 500 somluklar. Bundan keyingiler 1000 som. Bunlar 700 somdan. Кайсы розовыйлар ба? 700 сом. Актары да 700, э? Коричневый да 700 бü? Мына 700 бü коричневый? 1200 somluk. 1200 дейт. Bunlar 1800 somluklar. Бул дасторкондор шурусу менен 1800. 1800. Bunlar 1.600 somdan. 1600 сом. Метри 2.20'ga 1.60. 2.20'ga 1.60 дейт. Bunlar 1.300 som. Bunlar 1000 somluk. Bunlar 700 somluk. 700 сомдук дейт. Мына чачысы барчы? 700 somluk. 700 сом. Мыналар кандай? Барбы? Илингени барбы? Илингени бе? Буларчы илинген тартылдыбы? Кайсылар ушулар? 700 somluk. 700 сомдук биринчи тартканым. Bunu alarchi o'g'lim? 200 somluk. Bu nima dedingiz? 3 metrelikleri 3 metrlik Bunları satin. 750 somdan, 650 som, 500 arkalı var. Мына сатинди бери чыгып көрсөтчү бирөөсүн. Kaysın? Гүлдөрүн көрүп коелу. 700, э? 3 метр. 700 som, 800 düğü var, 600 Кайсы som var. 800? Bunları 800 somlukta. Bunlar 600 somlukta. Чыгарчы гүлүн көрөлүчү. 600, а ушулар? 600 somlukta. 3 метр, э? Milyonlar var. Кайсы? Лёндор 500 somdan veriyorum. 500 сомдон лёндор. Мына дасторкондор канча? Bunlar 180 som, bunlar kişnesi 140 som. Мына экөөсү 400, мыналар 300, анан арка орто турган бир кызыл однотонный 250дөн, мыналар 200дөн, эң арзандары 110дон. Мындай кымбаттары ham бар, мына 850 сомдон. Канча метр бу? Бул 70ге 1.10. 70ге 1.10. 80ге 1.10 болуш керек бул чоңураак иште. Ай. Мына 6 штук лицевой. Мына 6 штук самый. Мындай наборлорубуз ham бар. Канчадан буларыңыз? 3,5 пул берем буну. Agar sözlü buğdalar var.
Ana bunday variantlar var 3700. Qancha 3,5 qilib berasiz? 3, Nasıl, 5, 12. 6 onu. 6 штук banne, 6 штук лицо şu ekelasi 3,5 ming. 3,5 ming. Na Turetskiy. Tursiya, nanisi de var 3700 qilib beraman. Bu da 6 banne, 6 лицо, 6 mayliq. 18 ta çaçıq 3700 bu. 3700. Bunday güldürü menen qanday bular? Al güldürme 3850 anысы. Şunday ele. 18 TL. 18. Bular qancha? Bu hazır 3,5 deganimdan 12 ta var. Mabur qancha? Bu 3800. İçinde 10 ta predmet var, materyali villor. Bundan mahrovi var, 6 ta predmet. Bunisi 3300. Budan arzandar ham, budan qimmatlar ham bo'ladi. Yaxshi. Bannoy çaçıqlar. Bular qancha? Bular. Ular 350 dan turganlardan. Birisi va? Bannoy. Turkiya. Turkiya, tolko Turkiya. Yo'q. Bunalari? Shular. Bu ham qaysiga qarab 350 dan boshlab 450 gacha ham bor. Bir danası 350 dan 450 gacha deydi. Bunday xalat demda çaçıqlar. Buna kichkinakay çaçıqlar qancha? Litsoylar 250 dan. Arzandari 200'lüklari ham bor. Qaysiga qarab olaman. Müşteri çoğu bu. Çakandari ham bo'ladi. Bular hozir 65 razmer. Çoğu. Qanchadan bor? Bular 600 dan, именно shu qaytsa qimmati toza. Parasi 600 dan. Danasi 300 dan. Mesela çakandari bor, bular kichkina arzonroq churadi. Bular arzon. 320 dan bulardan çoğu. Danasi 160 dan. Çoğundoru? Çoğundoru 600. Bunun ham arqali var. 320 so'mligi bor, 360 so'mlik bor, 400 so'mlik bor. Qaysiga qarab. Bunlar eng tozasi. Shuning uchun qimmat. Barni naborlar bag'indaylar da. Bular ordinarnilar qimmatlari 2,5 so'mliklar bular. Arzondari ham bo'ladi, menda arzondari qolmadi hozir. Maki divan japqichlar. Qancha bular? 4 navlochka bo'ladi, prostina, anan japqich. Javonsa ham bo'ladi, izoprofi ham ketaradi. Bular 3700 dan. Bular 3,5 mingdan. Anan berkilarda prostina yo'q, 3000 so'mdan. Suratda chiqadi. Omat bir riyat bu da. Omat birinchi riyat. Rasvetka 3 xilmi? Kafeni, rozoy, oq bo'ladi. Bu da ham 3 xil rasvetka. 3,5 mingdan boshlab 8 minggacha. Bularday nima? Qishni turadi, lentishlar, rozishkalar. 3,5 mingdan 8 minggacha. Misol 7,5 ming, bu 6,5 ming, 3,5 ming. Bunlar jaynamazlarcha. Takrivallar ular 1600 dan. Arzandari var 1400 dan, qimmatı var 1900 dan. Ama belki tarafları jaynamaz 800 so'm, 1100 so'm, anan 1400 so'm. 3 xil qaysi. 3300 xalat nabor. Manda adiyallar bar ekan, adiyalı. Qanday? Adiyal bu? Adiyal. Turetskiy adiyal 2,5 ming. Razmeri qanday? 2 ga 2,20 bo'ladi. Qancha bo'ladi? 2 ga 2,20 dedi, 2,5 ming. So'm ekan. Daha başqa pletlaringiz bormi? Shunda svetlari bor. Qanday rasvetkalar bor? Bunday rasvetkalar bor ekan. Mana taydagilar. Takrivallar qancha? Birini alıp ko'rsatmoqchi. Mana takrivallarmi? Bunda hb pakrivallar bor ekan. Qancha bor? Bularimiz 900 so'm. 900 so'm. Marganday rasvetkalar bor ekan. Bor. Svetlarni ham ko'rsatib qo'y. Ha? Nimalardi? Mana qismi. Bunda setleri bor ekan. Bunlar debyajli bu. Qancha plet? Bu bir kişilik, 2 kişilik 1200 so'mdan. 1200. Nava fiyanilarimiz 1300 so'mdan. Bannoy xalatlar. Bunalar 1600'dan qo'yib beramiz. 1700, 2300, 2000 so'm, bunalar 2,5 mingdan. Turkiya va? Turetskiy materialdan Bishkekdan kelibdi. Asas sonu materialim. Yaxshi girbeymi? Yo'q, girbeydi. Kengroq qilib tikilyapti. Ha, prostina. Qancha dedingiz? 1,5 ming. 1,5 ming.
Bunday sivetlari var. Alsanız. Oşor prostonya o. Ular nalışkalar. Arkası. Bunun da rasiyetkaları var ekan. Ne bunun materyali? Hıbı. Satin be. Satin. Hıbı. Şöp göreyim. Çista hıbı. Toza Davay materyal. son ekan materyali. Yaxşı materyal. 2,5 dediniz. Qancha dediniz? 1,5. 1,5. Bir kişilik. Navlычkalarni ko'rsatingchi. Yazlık kuşlar var ekan bunda. Nalışkalar. Her türlü var. Parası qancha? Nimasi? 250 so'mdan. Bolishi. Ha, 250 dan satıyor. Buram turistik materialdan chiqib Farklı sivetleri ko'p. Mayoda ham ko'p. Mana 250 so'm. Bunday divan yopqichları var Ne ekan. Jakarta'dan var. Ha? 3,5 ming so'm ekan. Bu altın köze dep kat. Altın ko'zi? No, Jakarta dep koydu. Jakartalar qancha? 3,5 ming senasi berdi. Bo'ladi. Ochib beraver. Bundan necha? Bishkekniki. 1300. Bir adamlık mı? 2 adamlık. Bunlar 900 dan bir adamlık. Bishkekniki. Bunlar nimalar? Kitayskiler 2300 so'm kurtaradi. Detskiler qancha? Detskilerimiz bunlar 800 dan. Siz video qilyapsiz hozir? Daha video qildim. Bunlar 200 so'mdan 250 so'm, 300 so'm, 350 so'm, 400 so'm. Bunlar 350 so'm. Hammasi toza. Litsevoy. Litsevoy chaqchiqlar. Aslidagi bannisini ko'rsatdi. O bannilarimiz 800 so'mdan, tagida plyajnilari bor 1200 so'mdan. Molarimiz, mana palasalari 800 so'mdan, monalarimiz 750 so'mdan. Mayada chaqchiqlarimiz 500 so'mdan, mana bu plyajnilarimiz 700 so'mdan. Bular 500 so'mdan, bular 600 so'mdan. Nargilar ham 500 so'mdan molar. Mana poloskalar. Bu poloskalar detskilar 750 so'mdan. Bunlar neler kızlar? Mashinani to'shagi Qancha? 750 so'mdan. Mana mayliqlar. Mayliqlarimiz 1200 so'm. Bardig'i 1200 so'mdan. Bunalar 450 dan, bunalarni 500 dan, bunalarni 1000 dan beramiz. Buna 12 shtuk, buna 6 shtuk. Barcha